Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silin sang puya Sarkar malak na in kumsom pariat atanga somli palin karten hina COVID-19 vaccine pek be pui thak mek ani a hemi kumin karami zongjong vaccine la vek turin kan ngen chewa heti lai hian Sri Lankan je omlam la pan lo wangin Chanchinthar lo ngai thatu te in thla da lova film khur chun jom zel turin kan ngen chewani mani na om tam tu le tul to palo chon pon cholo turin kan ngen chewa Shriven atan heng mai tuam na vua midang na in hata kut le mui mai silfai te lo ngai poimo ula zofia du neitan national helpline number 0112397804 ale 1075 ate Mizoram beka 102 ate biak thereng ani tuna chuan Chanchinthar hilong ha thak chun zomang u Chief Minister Mizoram thangan Tokyo Summer Olympics India Iowa hockey squad tel tur lerem semitan cheng noi soma pe Mizoram Kosan Shuai to the committee political party tele NGO sang te voina chu khomin shipuileng mek dolet na konga mala kho dan tur an soi ho ram chunga COVID-19 vaccine dose vai be som thum chuang pek to ani Prime Minister Narendra Modi chon voin khan toigathon sang ni somni pakhatha telte nen anin komna ram in dodalna atma nirbhar bharata tul chung ti dan ne thiamna thar man kop chu in dodel tura norkal tu ani ati Tokyo Summer Olympics kumina khel tura India Iowa hockey squad tel tura than lalrem siami lompuina le choi moina hun voin khan Chief Minister Mizoram thanga hovin CM conference hall a manani a hlotlin na lompuina ne akal zel na tura du sakna lan tir nan Mizoram sarkar in cheng noi somni panga apek tura voin khan ama ayo tu akot thlui pilaram parin hne na cheng noi somhlan ani Olympics zo abak zong hi ama lalrem siami kuta hlan le tura ro manani Chief Minister Mizoram thanga chuan in level sang takpal tlang tu lalram siami chu Mizo nula zinga chuan omberte zinga mi ani atia athorim na le impact na te chu ain ton tlak thule choi moi phu thu soya Olympic Games satan du sakna hlan bok Chief Minister chon hockey India ne na in ron na angim hockey thanle na turatan special committee siamani tur thu soya hockey ba ka thalai te ezon na kong thatak pakhat ani chozel theinan sports industry changklung tak Siam tura ruam mana siam ani chel thu soibok he huna hen kolasi bial tu supply minister puke lorin le na po telin Mizoram le abik takin kolasi district tan lalram siami chu achon am thu soya lalram siami tan hin sarkar ni inhun pek atiam thule ti fel thuani tur thu soi ani sport and youth services minister purobat romoi roite chuan India state tam takin anmele sa olympics tel thei an nei lo ulaya Mizoram in lalram siami ane chulom omati thu soya hockey choi lara thalai tamjok te tan ezonna siamnan sarkarin masona rural mamo angte aboi pui zel thu soim molung thuwa khelo India atanga sumhu cheng noi zanga sumnga mangin astroturf hockey ground siam mekani thute lungle selem venga hockey ground siamna tur sangson cheng noi sangkhat za pariat le sing sari po mu ani to thu soibok ani voin khan Mizoram Kosan Shuai to the committee political party tele NGO sang te kho min shipuileng mek dolet na konga mala kho dan tur an soi a vein chat khoma hiam shipui do na konga phei khai rol zo ka tanlak ani theinan sarkarin all party meeting ko se antia kon thok tu den an thlai tharte omzaneya antiral thei dan tur sarkarin ruam hana siam ro se tinan rela COVID-19 shipui la kami pen him tlan theinan vaccine achak theang bera pek zui zel ni se me puite point COVID-19 in kai shuna dan SOP le COVID appropriate behavior te zom thatni se anti ani he baka hian COVID-19 shikai rang taka shria cho zungzung ani theinan test chak taka kalpui ni se anti a COVID-19 shileng mek donan sel na konga mamo te thale changklung jok ne ani theinan sarkarin mal ro se anti a shileng awanga harsna tok mek te in chok jang khai ani theinan in emo dor emo lu aman in ngai na thiam ni se BPL le AAY chung ko te sarkar bil sang chu sarkarin ngai na thiam ro se ti in an rel bokani COVID-19 shileng do konga na thok tu mi in pe tele Aizawl khopui po na tanga an thlai thar tam tak ron pechin tu te chunga lom thu an soi ani voin thut khoma hian Mizoram Kosan Shuai to the committee IO political party sang BJP Congress MNF ZPM PC le ZNPA IOT baka NGO sang IOT antel ani Aizawl thudak nun pui tu team TNT center mona venga COVID-19 positive mu cho zong za chu zanga songa panga antling
state nodal officer le COVID-19 chungchanga sarkar thupuang tu nibok doctor pacholamal somachuan pathian ni le thotan ni liamta a COVID-19 test run pui an nei result chupuangin TNT a thok tu tele ommek te rapid antigen test manga sample endik sak mi sangkhat somko pako zinga COVID-19 positive zanga somthum pakua mipa zali somthum pakhat le meichia za pariat mu chu ani atia pathian ni ret negative symptom nei si mi za somni pali te chu thotani khan state field laboratory unit 10 RT-PCR manga test turin sample unlock sakle a anzinga hian COVID-19 positive somporuk mipa sompali le meichia patni mu chwale ani heti hian pathian ni le thotranical ta thutak nun pui tu team center mona venga COVID-19 positive mu chho zong chu mipa zali somli panga le meichia za som an vain mi zanga somnga panga anni a sample test zong za thi sangkha jani somni pathum ni in heta hian ret manga test mi sangkhat somko pakwa omim RT-PCR manga test mi za somni pali anom bok ani positive za thi za zela somli panga point pathum pariat ani COVID-19 shilenga wanga harsana tok mek te tanpui na chungor taka tho zelani a voin khan Aizawl district additional DC puar vanreng puya incident commander le chief medical officer Aizawl East le Aizawl West ayo te chuan central jail le district jail te an tlo a tun lai shipui meka jail lamin an harsana to te hmuna anen pui ba ka COVID-19 ve te in khung ran thena tur an hmun ma ne angte anen fel pui bokani voina central jail tlo tu official te hian deputy commissioner Aizawl district mingin man ro sang an hlana heng bungrua te hi vision IAS academy le ACT grant atanga deputy commissioner office Aizawl district in adon ani Mizoram legislative assembly speaker pulalrin in asilo chona bial chalfil huam chunga khosang te tan bu fai truck trip ni apea TNT te tripuin aruna wanga chanpuina nimin khan bu fai back engemaza ta hlan bok ngo pakhotlang cho nimin khan Aizawl khopui chunga COVID-19 tripui len wanga harsna tok veng le mun sang central jail tong trai bethel camping center sakor tui chun TNT college veng central jail veng tuiwa mid le tan thila chengte tan chome thanem tak an pe a ngo pakhatlang hian chome sang an tram pui nam sam chokle khai chidang te 407 trip thum le pickup trip khat an tho chho pui ani nimin ve khan Aizawl DC le NGOs samarpan Mumbai te tho hunakal tlangin bongkon containment zone cheng chung ko somnga hne na le electric van containment zone cheng chung ko za te hne na bufai tel dal alu le dang te sem chu ani a DC office atangin assistant commissioner u Priyanka Kishore le DMC Pilal tin kimiten LLTF te ko ta an hlanani ni som pakwa khan saron van containment zone e tur chi sang sem chu aloni to bok Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani ramchunga COVID-19 vaccine dose viable che som thum chuang pek to ani Union Health Ministry chin chia danin darkar somni medical la chungin dose noi somruk pali singre le sang kwa pek ani a heti hian rampuma dose viable che som thum le noi somruk chuang pek ani ta ani heti lai hian darkar somni medical la chungin shikai thar singa sangli le somruk pakwa mu chu ani a tundin hmuna shive en kolmek noi ruk sing hi sang sari le somnga pasiren oma darkar somni medical la chung khan shive en koldam sing ruk sang re le zare somret panga an oma shive en koldam to zong hi viable chani noi som ko le sing ruk sang thum anni a hei hi za zela chutin somko paruk point paruk pakhat ani ni somli pani chung chu shikai thar ain en koldam an tam to zok ani heti live vek hian shia wangin sangkha thum somni pakhat an thile a shia wanga thi hi noi thum sing ko sangkhat le zakwa somret pakhat anom to ani Union Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar chuan All India Radio News le Doordarshan News te ramchunga Chanchinthar puang dar to zinga mi puiten rin tlak anti berte zinga anla omchun zom zel chu lom amati thuwa soi All India Radio News le DD News te ba ka hian chanchin bu engamaza chu Chanchinthar thedar to zinga mi puite rin berberan lani a Reuters Institute for the Study of Journalism Digital News Report sang hi somni phata tarana ramchunga Chanchinthar thedar to zinga Times of India chu pakhat na nia DDK News pani na ni in All India Radio News chu pathum na ani Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan toika thon sang ni somni pakhata tel tenen anin komna ramin tawdel na atma nirbhar bharata tual chung ti dan ne thiamna tharman kop chu in tawdel tura norkal tuani ati pumodia chuan tual chung ti dan tunai thiamna mangin no pangin omtle na le inti hlimna man ruate na satakin siam punzelani atia
voina toy khathon sang ni somni pakata hian India ram mi puite ngai hlu zong mila no pangte nun phung le ngai dan herem theitur inom tlena thil toys siam so dan te soi hawani toy khathon sang ni somni pakati kumin January ninga khan sarkar lai puya ministry sang sang bot sein nei aloni to a khata khan mi noi khade sing ni chuang telin malak na tur chi sang 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 sari chuang an thelut ani heng zinga hian a thazwal sang kha zanga somruk pasari khan su ani a voina income ho na hian Union Railway Minister Piyush Goyal le Union Minister of State for Education Sanjay Dhotre Baka Union Higher Education Secretary Amit Khare le sarkar mi poimo te antel ani Chanchinthar serti topnan atlang pui Chief Minister Puzoram Thangan Tokyo Summer Olympic India Iowa hockey squad tel tur larem semitan cheng noi soma pe Mizoram ko ran shuai tu te committee political party tele NGO sang sang te voina thu khomin ripui leng mek dolet na konga malak ho dan turan soi ho ram chunga COVID-19 vaccine dose viable se som thum chuang pek to ani Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan toy ka thon sang ni somni bukhata tel tenen anin komna ram in tawdel na atman hirbar bharata tual chung ti dan ne thiam na thar man kop chu in tawdel tura norkal tu ani ati chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani